Hello. Simple English mizo YouTube channel tang le Facebook page tang invite chabai fe kule voina hi chuanin speaking lama ma kan son thainan heng thumal te hi kan zir do nani ole heng thumal te hi speaking a hianin an poimo ema aber an hau ti de pon soila kan soi sol tam om love chuwangin voina hian heng thumal te hi kan zir ho don ti chuanin engtin nge kan mangang kan man dan tur thleng hianin kan zir ho don ani he video hian chuak ani chuanin heng thumal te man dan hi ilo hre thiam ti chuanin ilo mang thiam to don ani sap tong tam tak I thiam bel don ti na ani chu he video hi itan kalo siam ani chuwangin atop thlengin lo endo lokin he ka YouTube channel hi ila subscribe ri lo ni chon khoi takem lo subscribe sakla ti chonin mamo torangai hriat I thian te hna po ilo share ve chur donia kalome ama sabertan he thumal hi lo zirma sang used used to a omzia chu enge ti chon angial angana le don chon a hardewa ma se asoi tum chu enge ti chonin hun kal to kan thil ti thin te kan ai thin te kan mu thin te kan thil ti thin re soina tan khanin he used to hi kan mang thai ani ti chuanin used to hi sentence a kan mang don ni chuan he tiang hian kan mang tur ani used to plus verb 1 alo kalang vating a soina liang used to plus verb 1 verb 1 kan ti khanin misr was for ni chuan verb to be te pawh ning chu ti chuanin verb 1 kha main verb a chuanin kan mang thin tur ani he tiang hian sentence a kan mang thai ani entinan Moya used to play football but he is too old now. Moya used to play football but he is too old now. Om je chu Moya khan amalai khanin ball apet thina ma se tu na chuan a upatok lutuk ball apet ngai to lo ti na ni om je chu mana khan apet thina ma se tu na chuanin ball kha apet to lo chu kan thre thiam tro My mom used to tell us a story every night. My mom used to tell us a story every night. Om je chu kanun zantinin thon thu min hril thin ti na ani sainon liang kanun zantin thon thu min hril thin ti na ani chu ama chuanin anun thon thu hril thina ma se tu na ero chuanin anun thon thu hril to lo an lo tlang wal to nu pui pasal te po an nei to po ani mai thai ani tro ama khan anu khan a hril thina tu na chuan a hril to lo khata khanin thatiang soina khanin used to kan mang thai ani ti chuan she used to be my classmate. She used to be my classmate. Aom je chu ama so she ti chu mai chia na ama so ama chuanin ka classmate ani thin tro ama so ama chuan ka classmate ani thin aom je chu ama khana classmate ania tuna chuanin a classmate kha ani to lo a school kalpui ani to lo ti na ani chu ti chuanin I used to play with rubber bands. I used to play with rubber bands. Aom je chu ama chuanin hemi kwal nen hian po fan kwal nen hianin kan in fiam thin kan in chai thin ti na ani kan te lai chon han ti ve khang lai la kumlinga ruksari vel kan ni chon tro po fan kwal hen kan in lungvom thina ti chonin kan in persiak thina kha tiang khanin kan ti thin ani tro khang kan te lai kan ti thin ama kan ti thin kha kan soina tang khan used to po hi kan mang thai ani ma se tu na chon kan lo lian to ma ni tul kan tula tu te po ti chonin khang ang in fiam na kha kan in fiam thai to lo ti chonin kan kompon a zir to lo ani chonin I used to be drunk. I used to be drunk. A om zia chu ama in karui thin ti na ani chu tu na chuan arui to lova ama chuan arui thin ti na ani chu zu ina ru reng mai ti de po soi long chu ma se tu na chuanin mi fel taka a chuak to ti na ni chu zu in to lo arui ngai to lo ti na ani chu kan thre thiam tro chuan he thumal used to hi ama thil kan ti thin ma se tu na kan ti to lo soina tan hianin
กันมังไทยอันนี้อวัน awesome awesome ติเจียงติชวนอดเลตัน be used to be used to อมเจียจูให้ฮิจูมาทิลกันติโตตูนักกันติเหล่าสวยนะคะอันนี้โตลวะให้ชวนินอากอตุมช่วยเงี้ยติชวนินงายกันไหนนักฮีอากออันนี้ทิลกันเหล่าติตากันเหล่าติตำโตมาวางเฮียนินงายกันไหนเตียกันสวยนะอังจีเตติชวนินมาจะทักเตกันเหล่าไอตำทีนันนี่ชวนินงายขานินattentionin kan nai thai ani tro ma se ai ngai mi lo tan chuanin ngai nei harlu tu kani khatianga thil kan lo ti thin awaga ngai kan nai angchi kha harsalu tu ka kan nai to lo ngai kan nai angchi soina tan khanin he be used to hi kan mang thai ani be used to kan man dan tur chu be used to plus verb ing emo ani lapon now hianin alo zui turani ka soinon liang be used to kan man dan tur chu be used to plus verb ing or now hetiang hian kan mang thin tur ani entir nan I am used to getting up early I am used to getting up early om zia chu jing tho ma thi ngaya kan nei ti na ani chu ma senang thei ni vem dare thau chu thau ma kan ti lo no daruk emo dar nga le chan ve vela thau thi na niang ma se ka kha atan har sat na kha om to lo ni chu ngaya anai to khatiang ngaya kan nei to ti soina khanin be used to plus verb ing mo now hi kan mang thai ani ti chuan adot le tan ruati is used to making video ruati is used to making video om sia chu ruatin video siam kha ngaya anai to tina ni chu mi then khatan chon video siam hi a har sa po ni mai thai tro hai tu na kalak angchi te hianin nia all lo a chang chun riva hi tama pon lama tang te hianin riva zoi lai tak angchi te ti chuanin mun rem tur angchi te hi kan song kol thina video kan lak don chuanin khang te kha khang zong kha ruati tan chuanin engma har sana om to lo ngaya anai to har sa mitam takta na har sa anga lang poka atan chuanin a har sa to lawa ngaya anai to tina ani ti chuanin Pui is used to living in Myanmar Pui is used to living in Myanmar om zia chu Pui chu kol rama hemi Burma rama om hi nuam atia ti chuanin ngaya anai to tina ani chu tro atana har sa to lo tina ni chu kol ra om chu nia aile in veli chu pathian zara kan hiang narta ma se nia thil veli chu ahar sa ni ole seidam to lo meng khang lam chu they are used to summer they are used to summer om zia chu thal hi antan hianin ahar salu tuk to lo ngaya an nei to tina ani heng mi te chu kholum du mi po anni mai theini ti chuanin thal khosa kholum po hi antan chuanin har satna lian tak ani to lawa ti chuanin an ma ni po khanin an tur thai to tina ani chu ngaya an nei to tina po ani bokani rethiam ole ti chuanin adot letan get used to a om zia chu enge ti chuanin ni china mi nen khanin ngaya kan nai ti nen khanin a chanan ang te pani ma se tlema an thlauna chu enge ti chuanin get used to hi chu ngaya kan nai tan ti na ani a om zia chu enge ti chuanin thil kan lo ti ta ma se ngaya chuanin kan lo nai tak ri lo ma se teima nia chon har sanakha ama ai khanin azia deu khatiang soina tan khanin ngaya kan nei tan ti soina tan khanin get used to hi kan mang thai ani ti chuan get used to hi kan mang don ni chuanin ni chinang thau khanin aman dan chu get used to plus verb ing emo now kan mang thai ani lo soinon liang get used to plus verb ing or now kan mang thai ani ole hetiang hian sentence kan mang thai ani Liana gets used to missing you Liana gets used to missing you
Liana gets used to missing you a om zia chu lianan nang angai na chekha ngaya anai tan ti na ani duati gets used to homesick duati gets used to homesick om zia chu duatin in ngai kha ngaya anai tan ti na ni atur thai tan ti na aniang chu ti chuanin do you get used to being clever do you get used to being clever a om zia chu fel hi ngaya inai hem ti na ani ole ngaya inai ni chuanin comment na yes silo ziak ve nge don nia hetiang hian an khai khom don tai la used to hi chu mana thil kan ti thin choi lo ai thina zuni che thina ilo tap thina ti chuanin ilo rui thina khang zong zong soina tan khanin used to hi kan mang thai ani be used to hi chu nge ti chuanin thil ngaya kan nei na soina tan khan kan mang thai ani get used to hi chu ngaya kan nei tan ti na ani voina kan zirla hi tha itia ti chuanin ilo hre thiama emo ti chuan ilo hre thiam du ani chuanin comment section a hen khoi takin nangma ir om chuak nge sentence kha lo ziak ve tur chen ka som tak se cheni video top thenga min en sakwan ka lom tak se tani ti chuanin he ka YouTube channel hi ila subscribe ri lo ni chuan khoi takin min lo subscribe sakla ti chuanin mamo tur angai set I thian te hne na po ilo share ve nge donia naktuk video kan mule donia bye bye